китоб дӯст, тарбиятгар ва кушояндаи роҳи зиндагӣ буда манбаи афкори солим ба шумор меравад. биандагони азиз, бахши асарҳои хонданӣ аз тариқи барномаи Субҳи Тоҷикистон манзуратон. дар ин қисмати барнома мо суҳбате дорем бо яке аз ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи Субҳи донои китоб аст. аз рӯи номинатсияи хондан ва аз барнамудани адабиёти муосири тоҷик Гулафзо Пирова. аввалан мехостем ки андешаҳои шуморо нисбат ба китобу китобхонӣ дониста бошем. дар ҳақиқат китоб равшангари зиндагӣ, тарбиятгари инсон ва чароғи рӯшани ҳар як хонадон аст. мусаллам аст ки миллати тоҷикро ҷаҳониён бо китобу хомаш мешиносанду эътироф мекунанд ва ана ҳамин осори чандин ҳазорсолаи таърихиву фарҳангии миллати тоҷик ба ганҷинаи тамаддуни башар мерасад, ки ин боиси ифтихори ҳамаи мо тоҷикон аст. имрӯзҳо бо баргузор гардидани озмунҳои ҷумҳуриявӣ роҷеъ ба китобхониву тарғиби ҷавонон ба китоб, махсусан озмуни ҷумҳуриявии фуруғи Субҳи доноии китоб аст, бори дигар ҳамаи моро ба китобхониву ба китобдӯстӣ, ба илмомӯзиву ба хештаншиносӣ ҷалб намуд, ки ин боиси хушбахтиву боиси сарбаландии ҳар яки мо ба ҳисоб меравад. ташаккури зиёд. мегуфтед ки иштирок дар чунин як озмуни бисёр ҳам муҳташаму пур аз илму ирфон дар ҳаёти шумо чӣ таъсир гузошт? албатта моро бори дигар ба дунёи зебои китобхонӣ ворид намуд ва мо тавонистем ки аз ана ҳамон осори пурғановати нависандагону хиратмандони гузаштаи худ огоҳ гардем ва дар баробари ин озмун дарҳои дӯстиро барои мо боз намуд ва риштаҳои дӯстии мо бо тамоми минтақаҳои кишвар боз ҳам мустаҳкамтар гардид ва дастоварди бузург дар ин озмун пеш аз ҳама мустаҳкам гардидани дониши мо мебошад. ман дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи Субҳи доноии китоб аст аз рӯи номинатсияи дуюм хондан ва аз бар намудани осори адибони муосири тоҷик ширкат варзида. дар ин давр зиёда аз 110 асари бадеӣ, 140 ғазал ва дигар намудҳои шеърӣ аз шоиру нависандагони адабиёти муосир пешкаши аъзои ҳакамон гардонидам, ки ин яъне маҷмӯи осору назми пешниҳод намудаи маро аъзои ҳакамон хуб пазируфтанд. аз ҳамин қадар масалан китобҳое ки шумо мутолиа намудед боз ҳастанд як китобе ҳаст ки бисёр ҳам ба дили шумо наздик аст ва тавонистааст ки дар дунёи ботинии шумо як туғёни навро барояд. албатта қисми зиёди он осоре ки адибони муосири тоҷик барои мо ҳамчун тӯҳфа боқӣ гузоштаанд фарогирандаи яъне ҳаёту зиндагии мардуми тоҷик, ифодагари расму оини миллати тоҷик аст. бояд гуфт ки тамоми он асарҳои махсусан устодони гузаштаву бузурги мо, аз он ҷумла устод Садриддин Айнӣ, Сотим Улуғзода, Ҷалол Икромӣ, Фотеҳ Ниёзӣ ва дигарон, яъне ҳамаи моро ба ватандӯстиву хештаншиносӣ, ба ҳифзи арзишҳои миллӣ, ба дӯстиву рафоқат даъват менамоянд. ва имрӯз шумо ки пурсон гардидед аз асари дӯстдошта ва он асаре ки ба ҳаёти шумо таъсир кардааст қисса кунед, албатта асарҳо хеле зиёданд ва ман мехоҳам имрӯз ба бинандаи тоҷик як асаре ки шояд он қадар ҳамагон ба дигар асарҳои яъне муҳташам рӯ меоранду аз ин асар он қадар огоҳ нестанд, қисса намоям. ин асари романи занони сабзбаҳори Гулрухсор Сафиева мебошад. аслан ин асар тасвир мекунад ҳаёту зиндагии занони тоҷикро, ки дар як деҳаи хурд, деҳаи сабзбаҳор умр ба сар мебурданд ва ниҳоят бо ҷасорату бо тавоноӣ, бо иффату бо поктинатӣ тавонистанд ки яъне худро аз балову аз офат эмин нигаҳ доранд ва бори дигар исбот намуд ки занон метавонанд қувваи пешбарандаи ҷомеа бошанд. занон метавонанд дар баробари мардон аз уҳдаи тамоми ҳам тарбияи фарзандон ва ҳам корҳои ҷамъиятӣ бароянд. муҳтавои ин асар чунин аст ки ин асар ифода мекунад ҳаёт ва зиндагии занону яъне ҷавондухтарони зиёди деҳаи сабзбаҳор, махсусан қаҳрамони асосии ин асар ҷавонзан ин Зебо мебошад, ки Зебо яъне зиндагии талху сардеро аз сар гузаронида бо вуҷуди ин ан ҳамон матонату ҷасораташро аз даст намедиҳад. бо иродаи қавӣ, бо бозуи устувор метавонад ки яъне дар ҳамон деҳаи сабзбаҳор ба ҳайси раиси ҷамоат кор ва фаъолият кунанд. албатта дар гирду атрофи вай ҳасудон
زنان زیاد بودند و میخواستند به وی تاثیر رسانند، ولی از سببی که جسارت وی زیاد بود، یعنی به خود به آن همان دانش و ملکه خود اعتماد زیاد داشت، توانست که از عهده تمام کار برآید و دشمنان خود را مغلوب کند و در برابر این زیبا همچون یک زنی با جرأت توانست که دیگر دختران آن همان دهات را از دست ظلم و از دست استبداد اطرافیان یعنی آزاد نماید. البته این برای هر یک دختری تاجیک یک درس عبرت است که هر نفر، هر یک زن میتواند که مثل آن همان زیبا زنی با غیرت باشد، جسور باشد و تواند به مقصد و مرام خویش برسد. سلام باشد. خلاصه و مقصد این اثر از چی عبارت است؟ اصلا چطوری که به ما معلوم است، در دوره های پیش حقوقهای زنان زیاد پایمال می گردیدند و زنان را یعنی زیر ظلم و استبداد قرار می دادند و مقصد نویسنده معروف گلرخسار صفیه و این است که تصویر نماید زنان نیز در برابر دیگر افراد جامعه همچون یک سوبیکت کامل حقوق هستند و می توانند که از حقوقهای خود دفاع نمایند و در تمام کارهای چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی سهمگذار باشند و مقصد از همین آفریدن همین رامن پرمحتوا نیز ماست در همین افاده می‌یابد. و خلاصه گفته می توانم که هر یک زن تاجیک قادر است که صاحب یعنی علم، صاحب معرفت، صاحب قدرت، صاحب جسارت در برابر دیگر افراد جامعه مخصوصا مردان باشند. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، در همین جا بخش نوبتی اثرهای خواندنی به انجام میرسد. اگر شما نیز غالب یا اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در سالهای گذشته و داوطلب امساله آزمون باشید، پس می توانید در بخش ما شرکت ورزیده اثرهای دوستداشته خویش را به تماشاچیان تلویزیونی تاجیکستان رونمایی نمایید. من به کل مردم تاجیکستان مخصوصا به اون افرادی که به کتاب و کتابخانه شوق و مرام زیاد دارند توصیه می دهم که از کتاب گلرخسار صفیه و زنان سبزبهار که یک رمان محتشم و یک رمان خیلی جالب است استفاده برند تا توانند از این غذای بلند معرفت گرفته یعنی این مصلحت های استاد عزیز گلرخسار صفیه را به دیگران ترغیب نمایند.